Reka anongere mbasuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko umufana wa Rayon Sport watawe muri yombi ku wa gatandatu ubwo ikipe yakinaga na PRFC hamaze kumenyekana icyo yazize. Turababwira kandi ko mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda umuturage amaze gupfa urupfu rubabaje cyane. Muri iyi nkuru turaza kumenya icyo yazize. Mu mahanga turaza kubabwira ko John Mahama yongeye gutorerwa kuyobora igihugu cya Ghana. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini gakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye cyane kuri twe, turagushimira. Ariko tunazirikana mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, murabi igiciro gihanitse kuri twe. Mwarakoze guhita mutwebwe, ariko turanibutsa amwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Kugeza ubu hamaze kumenyekana icyo umufana wagaragaye yambitswe amapingu ku mukino wa Rayon Sport na PRFC yazize. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umufana wagaragaye yambitswe amapingu ku mukino wahuje PRFC na Rayon Sport yatawe muri yombi kuko ngo yari yanze guhaguruka mu mwanya atagenewe. Ni umufana wagaragaye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024 ubwo i Kigali mu Rwanda kuri stade Amahoro i Remera ahakinwaga umukino wa PRFC na Rayon Sport. Umukino waje kurangira amakipe yombi yanganya ubusa ku busa. Amafoto n'amashusho by'uyu mufana wari wambaye imyambaro y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bibazaga uko byagenze ngo atabwe muri yombi. Ubwo polisi yasubizaga umwe mu bashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X ifoto y'uyu mufana wibazaga icyo uyu mufana yaba yazize, uru rwego rwavuze ko yari yicaye aho atagenewe yanagirwa inama yo kuhahaguruka akinangira. Polisi y'u Rwanda yagize iti uyu umufana yafashwe nyuma y'uko yicaye mu mwanya wahariwe abantu bafite ubumuga muri stade Amahoro, agirwa inama yo kuhagurukamo aranga. Uru rwego rwaboneyeho kwibutsa abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru uko bakwiye kujya bubahiriza amategeko n'amabwiriza byimakaza ituze n'umutekano mu gihe baje kureba umupira. Uyu mukino wakurikiwe n'abafana abuze stade Amahoro yakira abantu 45,000 byose, dore ko n'amatike yo kwinjiramo yashize mbere y'uko umukino utangira. Iyi nkuru iraza yuzuza yo twari twabagejejeho tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024 yagarukaga akwitabwa muri yombi y'uyu mufana. Polisi y'u Rwanda ntigeze itangaza niba uyu mufana yaba kugeza ubu ngubu agifunze ngo ivuge naho yaba afungiye cyangwa niba yaranarekuwe. Icyo twababwira nuko yatangaje ko yatawe muri yombi kubera ko ngo yanze guhaguruka mu mwanya utaruwe yari yicayemo. Ibindi ubwo nibimenyekana nabyo tuzabibabwira. Umusore witwa Patrick Ishimwe ukomoka mu murenge wa Remera mu kagari ka Abushobora mu mudugudu wa Rwagitima mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, biravugwa ko mu mpera z'icyumweru gishize yiyahuje kinini cy'imbeba bikamuviramo kwitaba Imana.
Abaturage bo muri aka gace bavuga ko uyu musore yagiye kugura umuti wica imbeba, avuga ko zamuzengereje hanyuma abaza gutungurwa no kumva ko yapfuye. Bishoboka ko urupfu rwe rwaba rufitanye isano n'uwo muti wica imbeba yari yaguze, bakanamwigisha uko awukoresha. Uwabonye uyu musore wapfuye agura ikinini cy'imbeba yatangaje ko ikinini yakiguze amafaranga 200 y'u Rwanda. Hari abavuga ko kwiyahura kwe bishobora kuba byaratewe n'amakimbirane yo mu muryango, kuko ngo uyu musore yari afite umugore bamaranye igihe gito, ariko ngo bahoraga mu makimbirane aho umugore yashinjaga umugabo we kumutwarira amafaranga yagujije. Abaturanyi be bemeza ko uyu musore wiyahuye yashinjwaga n'umugore we kumutwarira amafaranga agera ku 30,000 y'u Rwanda. Ni nyuma y'uko umugore yari yarahawe na mama we amafaranga, hanyuma yabyuka akayabura, ubwo akavuga ko ngo yaba ari umugabo we wayibye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Urujeni Konsole yiyemeje ko bamenye aya makuru y'urupfu rw'uyu musore rukaba ngo rwaturutse ku bibazo yari afitanye n'umugore babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu muyobozi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane mu miryango, ndetse n'uwakoreye undi amakosa akamusaba imbabazi. Bwiza itangaza ko nyakwigendera akimara kunywa ikinini cy'imbeba yahise ajyanwa mu bitaro bya Kiziguro, ari naho ngo yaje gusiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje cyane ariko kandi ateye agahinda. Reka atwihanganishe abo mu muryango wa nyakwigendera, ari nako kandi twinjira mu yindi nkuru. Mu mahanga, John Dramani Mahama wo mu ishyaka National Democratic Congress wayoboye Ghana mu mwaka w'2012 kugeza mu mwaka w'2017, akava amaze imyaka 5 yongeye gutorerwa kuyobora Ghana asimbuye Perezida Nana Akufo-Addo wari uri ku butegetsi. Mu ibarura ry'agateganyo ryo kuri iki cyumweru ryagaragaje ko Mahama yatsindiye ku majwi 57.4%, ahigitse Mahamadou Bawumia w'ishyaka New Patriotic Party ryari riri ku butegetsi wagize amajwi 41.4%, wari unasanzwe ari Vice Perezida w'icyo gihugu. Mahamadou Bawumia yemeye gutsindwa, ariko mbere y'uko hatangazwa ibyavuye mu matora ku mugaragaro, akaba yabwiye itangazamakuru ko yubaha icyemezo cy'abanyagana cyo gushyigikira impinduka. Yavuze ko ahamagaye John Mahama kugira ngo amwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo mishya nka perezida watorewe kuyobora igihugu cya Ghana. Abaturage bagiye bagaragaza ko bakeneye impinduka, abashyigikira ibitekerezo bya John Mahama wiyamamaje avuga ko azahindura ibintu, agashyira imbere ubukungu, ndetse ashimangira ko amahitamo bazakora ari inzira yo kuva mu bibazo by'ubukungu byugarije igihugu cyabo cya Ghana. Mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umurwa mukuru wa Accra bagaragaje ibyishimo, ndetse hakaba hagaragaye abiganjemo abagore n'urubyiruko bambaye amabara y'ishyaka ryatsinze bari kubyina abasakuza cyane. John Mahama yongeye gusimburana na Perezida Nana Addo wagiye ku butegetsi mu mwaka w'2017. Bivuze ko rero uyu nguyu n'ubundi yari yashyikirijwe ubutegetsi n'uyu nguyu Mahama, none Nana Addo akaba nawe agiye kongera ubumushyikiriza.
tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabashimira inkunga yanyu yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko tunabasaba kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo ku Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00822, nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Irirweho mugira amahoro n'amahirwe, muhahe kandi muronke.